Marketing song khoroksa takokni mobile paishok paika obono Mia deliver go Mia 22 July bini order ka 13 July inke mobile dam kha 36190 pay to pay mane ngo koroi COD koroi nang gori na hana muchunga gai na harimano order sa 250 taka 5 soho abo asukna harang kabo inke mobile ke grade C gari puto bawa hai tong kana di bini puto to kaham better service ngai purchase ngai India niya ngai glass panel damage telu screen ni sao ngai Paidi tabo bojana video roho ka bonai nelene ngai bono payment haimani am bono no puno girwana ngai bini mobile order mani hinke mobile ikobo o model no riwo o mobile iku kicha ka khaja ngai ang bono order ibai ko order mani full film kha ngai tabung no punuk nai obong kha receipt copy bonang rohorka ngai awon jagolo mobile paishok paika pungna sekang no tawan kaisa video no punuk nai omong kha jata payment khaimani noknai ne jaga payment hi direct ang bini ango API di share khlai ribo share khlai mani yaglo hangang kai bo o ID o payment khaika gai payment confirm ngi tong ID live proof ID payment successful ka 36190 taka amai ke bo payment likha payment bilang jagole ka successful ngai thangka amahika success ka kita di order iko bron pak lo bilang pa order bujika ngat tabu bano tini je video rohor ka a video no no punuk nai obono to unboxing na den khari okay camera iknale bo lugi tongo obong ke Casify superstar ni dite mobile payment kai black bayrawi lugi tongo ingin ke bo order namu sami tongo kai description ni mobile number da tongo lagang kerni mano ke tabuk me COD nya direct full payment ma khlayo ke full payment payment ya golo mobile sabta kai sarang bisnu manai manai nini address no thayo iko okay mobile kono sadara somaya ingka sada jarna hana bo sabo tongo ang no video last of no wana obong gris copy kai tawo mobile phone nai iko mobile same aje photo no mahai ro koi makna botang mobile put fly tomo on fly tomo iPhone 14 Pro nonglogi mankana onungi tomo moljot kono kaham battery hello booster power kan hype logana iko perfectly on ka back panel sino bukicha mapal top nai awan bagina bukicha dam kalaingo 40,000 rupiah ada kalau mana 40,000 kun dino iPhone 14 Pro dokman bala kia ba Casify hingga jotono possible Casify supercell camera rok jotono kahno yo batabo camera no sodone ne ka zoom o zoomin khaine ka batabo buskang ni camera bo bonai ne ne buskang ni camera okay awan ya kalau ke battery health check ke mane air phadi battery health kono change kare shuru back panel se okay battery health ke better service ka 78% battery health kamu sutna ke marketing sonok seman kana kai tabono no phone nai je
o jaga bini QC report nog nukana kuno change kwrwi betas misi service hingke tabono ke order namu joni tonga order rwi mano hingke norok jodi warranty jat mobile na hana hingka o jaga ni mobile na hari mano oroni na harka hingka tabo to price nuklak so kheglak tangi hingka pass kwrwi jodi na hana hingke norok yang ni na hadi omo hingke 3 month warranty ko 6 month warranty mano 6 month warranty hingke piao bin mo hingkai tabo jodi return khaina hingka jaga return option tongo hi 24 tarik July jora return khaimana return khaina hingka thangai nai o jaga thango ta omo haike obo haike continue khaika hingkai o mobile ni details fainai hingkai mo mobile tam problem nungga bo haike click khaya kanai nai post khaya kanai o jaga select khaidi tam problem kha hingkai o jaga o जों mobile no deployment kabangma tongo jaga o bujika amo haike obo haike audio diagram ya kanai o jaga issue cd continue submit khaika hingkai kaino video borokno mar horta asuno hambai।